mo. Ikaw tungo. Next ini yang iga Jesu jing ito wada khut jing dor ba chnong la pangap nei bentau lai pai ba un prai gani ga au yu ni de bentau chna ka di de bentau thung te pam ni ga thau dang ba pu chulo ten liang i Jesu ning sni da ban ni go yarat go ti chung la pangap pangap ora go bri nya tre kam chu le ye gi dor ba chnong halang go pher the next ni man go si go sa jing mo go liang yo ti pai ba ba yin kun prai ga thau go wa ini jadi setiap man go ketahu gua man sensitif dan liang yang i ba em bete kecing teli di perang kamu man ini kesini dekat men wa liang yang karbi no man go mesti siki ne bentau aki ya ga second phase ne bentau go men ba yu put sam to jadi sikit ulah kam ke trau em lu put sam ini man go mesti siki karbi untuk wa aman gi wi cha to le bor gun liang ba kecing wi resen jam kecing teli bro go bi lu sim halang bidor barchno ba yo beri nyatre kam jole belum jadi bro wi ni sini kamu datip hegni gi tayaw da dep chedin mana liang yang gini karbi wa sa marka bordar waga chnong lapangap te da persanggi kamu di UP begini gilom wa hani ne bentawo thung rein de gi po chulum kamu kartu de gi tayaw liang yang board district le da tukular gi helor gani liang yang board district yang west karbi haji por le yang liang board district yang west jatius da wi chemgi da wi kelam gi henry na liang yang gini ki karbi ki wa em ni emu ukso gi kata kular go de chembut le district te dang continue ba ki dang ten ba gi thung de nyu ra gi ti po chulum nei bentaw thung de ni ka thau ko man ya kajia hosnem arhajar arpauli na liang yang chnong la pangap thung de gi ni henry how em ga ka jing sa thu jimut liang yang chnong la pangap dam go moi da pendam la ya gani ga jing thung de ba em ga agreement henry liang karbi won da perchang gi thom mi ga te ga bor te ni ga sin liang gi bor chnong yang ka chnong la pangap harangkat bagi rang ba chnong go per yang ga lum jan te kam jo ni sin halang go per da wan pempragi ya gani ka thau ndu ta ka trip ko em hitai kam jo le ya gani ka madan go thung hini te di yok pemprai gani di yok phut gani gi den go thung hini te kermen wa gani gi jingji anik si man go message ya ka karbi